Stop again. Mr. Abiekwa, Christian Fumami, so combina neti nero to be at them. Ana mwana bana kabila, bana bomba, bana mataji, tota mutanda. Ana bomba. Yuda, Bakoma oza makasi, eh? Yuda kama mimi bana bo. Amame. Mwana Yuda. Wekumbo ngekeye. Bakaka bakuma. Son Excellence, Monsieur Pierre Waza. Yuda, Yuda. Baba Beza hivi sawa. Je vous signale que il est minuit 18 Rosanna Nata ya Kopina. Baba Benja hapo beta tuchapona wewe. Shipeka. Grâce à yeye. Sacré. Ana Kwa hii sie. Ya kwanza Dios. Ya makaba ngeu ngaba nikande. Aya makabe ngeu ngaba nikanda. Aya makaba ngeu ngaba nikanda. Ya makaba yisa kwela nisi. Ya makaba bana ndoki kulimayo. Ya makaba bana ndoki kulikana. Ujiye kantima mimi manga. Kanda ni ukaba kumayo. Ya Yuda. Wayi kayude. Bagusara kurujigo ke Yuda. Yuda. Kina sabatre. Amara. Asegure. Yuda. Yuda. Merci.
Mbote, un problème technique aí. Giza Mbote, Dinga. Il y avait un problème technique là. Tu tondele, vamos botar lá una. Giza Mbote, Tatambala Dinga. Tatambala, Bakola Siama. Bakola Siama Tatambala. Ingeta. Seko, Logumoni Ganadias. Ok. Como se aí em Bila, não se lo soneca. Tata Lumo, Okuba una. Ok. Guidendinga isso e é sua bokele. Mas o mengue, desliga, Marco. Couper le micro. Guidendinga. Tentamos ouvir bem. Guidendinga isso e é tua bokele. Kwaetondile Zulu kazole kuzongela landa ikulanda kitina mpasiko owete kwenda mona kune Zulu. De novo, je vais répéter. Guidi endinga Isu ieto abokele kwayeto nzile Zulu kazole songela landa ikulanda kitina mpasiko owete kwenda mona kuna Zulu. Alors, je vais lire, vérifier que vous écrivez, vérifier vos notes. Nguidi endinga Isu ieto abokele kwayeto nzile Zulu kazolele songela landa ikunlanda kitina pasiko owete nkwenda mona kune Zulu. Alors, qu'est-ce que tu as écrit, Tata? C'est ça? J'ai pas eu le temps de tout noter, mais Mvuidi Ndinga Isu. Nguidi. Kieto Abokele. J'ai pas vraiment eu le temps. Après, je crois que j'ai entendu Landa Ilanda. Très bien. Landa ikum landa. Kitinampasiko. Très bien. Après, j'ai pas eu le temps. Non, ça va. Bravo, c'est bon. Tata Luvuva mon Dinga. Wili nzela Isu yetu tubokela nzela Dinga. Zulu. Wili nzela Isu. Nguidi Ndinga Isu. Wili Ndinga Isu yetu nzela abokele nzela Zulu kazolele songelo. Serviço. Obrigado, muito bom. Bravo, Tatambala. Continua essa linha, Tatambala. Ok. Diz o que você escreveu, né? Sim. Nguidi Ndinga Isu yeto abokele nzila kazolele songela evi itina pasiko owete kwenda kuna Zulu. Então, Tata Tonton. Monon Sonekene Nguidi
ngwidi ndinga Yesu ye eto abokele kwa eto nzila zulu kazolele songela landa ilanda kitina mpasiko owete kwenda mono kuna zulu. Oh, bravo. Très bien, vous comprenez le Kikongo. Je veux dire, vous entendez bien le Kikongo. Hein? Entendez Kikongo. Ok, vamos tentar traduzir. Qui peut traduire hein? La première ligne? Tu peux relire, s'il te plaît? Ok. Mwidi ndinga Yesu yeto abokele. J'ai entendu la voix de Jésus. Oui. Et il nous appelle. Ouais, il nous appelle, il nous invite. Voilà, bravo. Bravo. Seconde ligne, la deuxième ligne, tata do mouvement. Ouais, il est tendu Zulu, Kazole, le Songela. É o caminho dos teus que queremos. Okay. Vamos a linha devagarinho, tata Quaieto. Tata mouvement Quaieto. Para nós. Para nós. Ndile Zulu. Caminho do céu. Kazole, le Songela. Quero nos mostrar. Bravo, muito bom. Wow. Tata tonta. Landa ikulanda kitina mpasiko. Landa ikulanda kituna pasiko. Quer dizer aqui. Eu entendi seguindo ou seguir. Mas aquilo já é a primeira pessoa, né? Landa ikulanda. Seguindo. Vou seguir. Vou seguir. Kitina mpasiko. Kitina mpasiko. Não fugir do sofrimento. Não fuja ao sofrimento. Não vai fugir do sofrimento, ok. Tutondele. Tutondele. Falta a última linha. O wete kwenda mona kune Zulu. Wete c'est le bonheur, hein? Disons. C'est comme di wete, ma wete. Hein? Pardon? C'est comme di wete ou ma wete, c'est ça, non? Voilà, ma wete, je dirais c'est pluriel. Donc c'est la route, comment est-ce qu'on dit? La racine, hein? C'est wete. Le bonheur. En tout cas, je suis fier de vous, hein? I'm proud of you. You're doing well, comme on dit en anglais. Ok. Aujourd'hui, c'est l'algèbre. É sério, hein? Vamos ver isso daqui a pouco. Quem tiver nos assistir, não se mexa. Vamos testar os irmãos que estão aqui. E você estiver em casa, tenta nos ajudar também. Ok, tout délai. Je vais partager mon... Hey, ça se trouve... Voilà. C'est l'algèbre, hein? Peut-être le mouvement algèbre, gauche-tête, algèbre. Sim. Oh, I'm not joking, tête tonte. I'm not joking. Quem está lá em casa, nous allons apprendre l'algèbre. Mais c'est la version qui Congo, donc. Hein? Je vais partager mon fichier, votre cher. Vite, c'est où? C'est ça l'algèbre, hein? X plus X, ok, on va y revenir. Peut-être tellement ok. Yeah.
T'as peu les prononces. Ingeta, Butamuntu. Tendele. Mono Imwanankanda means, ou quer dizer, to be born from a union of a people of the same kanda. Quer dizer, to be born, nascendo na união de pessoa com a mesma DNA, não é? Ou ADN, ou a nossa senha dos Bakongo. Um momento só, acho que não traduzimos. Ok, continua a ler. Ok, o ficheiro que como aqui no português. Pode falar, tá? Kisekiaku, Yenkanda Diaku, Canda de Ya Kanda Diaku, Ya Umosi. Quer dizer que tanto a linhagem materna, a linhagem na parte da mãe como do pai, não é? É o mesmo, é só um. Quer dizer, que conforme explicasse, quer dizer, a mãe e o pai são da mesma linhagem. Ok, desculpa, não, eu me esqueci, je peux trouver, não encontrei coisa, o ficheiro, a versão portuguesa, infelizmente, desculpa. Yeah, tá bom, tá bom, né? Sim. Now, a distant relationship many times made by mistake. Quer dizer, que relacionamento à distância, muitas das vezes, nos leva ao erro. Ok. For not knowing the name of your boyfriend's, girlfriend's kanda. Não sabendo os nomes tanto do seu namorado ou da sua namorada, quer dizer, que não sabendo a linhagem materna deles, tanto da moça como do moço. Tenta que dizer, ça va? Tu as compris? Peut-être, explique en français, je pense. C'est-à-dire, vous êtes, je vais commencer, mon nom, Imwanankanda, c'est-à-dire. Cuidado aqui tem N inicial. Kanda. Quand quelqu'un dit mono imwana kanda. Mono imwana kanda. Cela veut dire être, c'est-à-dire vous êtes né dans l'union de tes parents, c'est-à-dire papa et maman sont de même kanda. Même clan, même kanda. Matrilinéaire. Kanda. Alors, une relation entre deux jeunes, c'est-à-dire un homme et une femme, une relation à distance, ça nous mène à commettre des erreurs parce que on ne connaît pas le nom de la fille ou du garçon, c'est-à-dire les kanda, d'où l'un ou l'autre viennent. On ne connaît pas leur kanda, ça nous mène à commettre des erreurs. Souvent, ça arrive. Ouais, Hein? souvent. Ça arrive, hein? Ça continue. Hein? C'est pas les passages. Souvent, t'as le vent, t'as bon, hein? Sim, sim. Oh, não tem como pedir esse ficheiro, ok. Ok, isso aqui é melhor entendermos, né? C'est très important de comprendre ça. Moi, quand on a compris, donc, quand on vous demande que le camp de ta maman, c'est X. Oh, et le qui c'est le X, donc, sont le même camp de papa et maman. Souvent, ça arrive parce que les gens voyagent, hein. Il y a des jeunes, ils ne se connaissent pas, ils se retrouvent à Kiba, hein, ils ne doivent tous des punch. Oui. C'est ça, hein? Ok. Ok, tá bom, vamos passar. Ok. Aqui. Ah, Tata Vasco, velho. Ei, quem é o Tata Vasco?
Cambotequia, Muito então. obrigado, muito obrigado. Cambote. Vamos recuar um pouco atrás. Estamos no começo. Estamos a falar isso aqui. Quando alguém diz Monoimwana Kanda, nós aquela vez falamos um pouco, não tanta vez. Quando alguém diz Monoimwana Kanda, to be born from a union of people from the same Kanda, quer dizer, mãe e pai são do mesmo Kanda. Que se que aku e Kanda de algo de um Kanda que você amossi. acontece muitas vezes quando as pessoas viajam, né? Até hoje está acontecendo, né? Pronto. Sim. Você vive na Alemanha, vive há muito tempo lá, e a família, os dois lados, o moço, ninguém conhece o nome do Kanda, a moça ninguém conhece o Kanda, depois casam-se, um dia vão falar com os pais, né? E olha que o Kanda é o mesmo, esse aqui. Tá bom, tenta voz, tá bom, né? Não, perfeito. Vamos ter álgebra hoje, fiquem atentos. Álgebra, não? Tenho uma pergunta. Ok, go ahead. Agora, se a mãe é de Maquela do Zombo, o pai é da Damba, e aí como é que vamos dizer? Não, aqui nós não falamos em termos de aldeias, né? Se você estiver nos assistir lá em casa, papá me demanda a question si J'ai l'un compris. est de Damba, l'autre est de Maquela. Moi, je dis que non, bah, Congo, c'est... Être Mukongo, c'est quoi? Ton village, c'est... Je ne veux pas dire que c'est zéro. Le nom du village à côté, même ton nom, hein, ton nom, c'est le sobriquet. Ton identité, c'est ton Kanda e qui c'est. A tua identidade é o teu Kanda, o nome do teu Kanda e o nome do teu que c'est. Aldeias, são aldeias. Então, bala, respondendo a pergunta, né? Posso ajudar? Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo acerca dessa pergunta? Não, espera, não sei se responder a Tata Bala. Tata Bala. Mas a minha questão é o seguinte, como aqui estão a dizer que Mono e Mwanankanda means to be born from a union of people from the same Kanda. That means father from, let's say, from Damba or from Maquela. So, and the same aldeia. Now, if a mãe ou pai vem de diferentes aldeias, como é que vamos chamar? Sempre Mwanankanda ou tem mais uma outra, quer dizer, way of chamar? Colin. Isso eu estava tentando explicar, né? Não tem nada a ver com aldeias, tá vendo? Isso tem a ver com Kanda. Isso é independente. Então, desculpa, estás a falar? Não, o exemplo que eu queria dar acerca disto é o meu avô materno, quer dizer, com o avô Masaki, ele é em Tumbamvemba. E o meu avô paterno, o Masaki é de Maquela, mas o paterno é de Mbanza Congo, também Tumbamvemba. Quer dizer, essa questão de aldeia não tem mesmo nada a ver. Não sei se o tio Miguel entendeu. Olha, vou só ajustar, né? Vou só ajustar. Mbala, vais perceber. Imaginemos Mbala. Uma é do Maquela, outra é da Damba. A tua mãe nasceu na Damba. Mas o marido dela, quando lhe casou, foi viver no Maquela. Tá vendo, né? Foi viver no Maquela. Ela lá onde ela foi viver no Maquela, ela, a pessoa dela, ela como pessoa saiu, foi lá. Mas o Kanda adiante não mudou. Nada. Quando nasceu lá no Maquela, embora você nasceu no Maquela, né? Ela veio da Damba. Não quer dizer que a mamãe veio da Damba, o outro está no Maquela é diferente. O Kanda foi com ela no corpo dele.
Você nasceu no Maquela, a mamãe veio da Damba, você é do mesmo Kanda que aqueles que ficaram na Damba. T'as qui dit ça? En résumé, c'est Kanda, indépendamment du village, tu vois? Oui, c'est en gros, si j'ai bien compris. C'est dans le sang. Yeah, faz sentido. Os candas que você tem bandas como em Gotas na Damba, no Maquela, não sei, qualquer sítio, você monta os mesmos candas. Ça veut dire que. Tout en deux. Ok. On a bien compris, maintenant c'est très important. Souvent les Bakongo, souvent, c'est ça qu'on. Les Bakongo c'est Wakazi, Anaguta, Tata. Tonta, faz un peu de lèvres. Girls and boys born to a woman within Kanda are called Banabavumu. Quer dizer que meninas e meninos nascidos da mesma mãe, do mesmo clã, que é da mesma Kanda, são chamados Banabavumu. Quando diz Kanda, tem que explicar a linhagem maternal. Linhagem maternal, não é? A linhagem maternal. Quer dizer que são crianças, children from Kanda, são crianças do mesmo Kanda. Agora, girls or boys born to Kanda's men are called Anaguta ou Mwanaguta. Quer dizer, meninos ou meninas nascidos da linhagem matrilineal dos pais, não é? Estou a explicar bem, dos pais, são chamados Anaguta ou Mwanaguta. Ou, numa outra forma, Banabanima. Ok. Ok. On a compris. Donc, bon, moi, entendemos, né? Tata Vuvão. Eu, a minha irmã, os filhos da minha irmã, como eu e a minha irmã somos da mesma Kanda, os filhos dela são Banabavumu. Os meus filhos são Banabanima. Porque eles vão pertencer a outro Kanda, não é? Tata, Banabanima quer dizer os filhos que vieram das Massur, costas. Bag Massur. Exatamente. Vocês entenderam? Então, Banabavumu, Kanda, quando falamos da Kanda, do Kanda, estamos a falar da linhagem matrilinear, não é? Mãe, que vieram do Vumu. Porque os meus filhos não vão ser meu Kanda. Eu sou Kanda da minha irmã, mas o Kanda, a continuação do Kanda é com a minha irmã. Daí o valor, quer dizer, daí o valor que o Congo dá a um Wakazi, né? A Kanda, né? Pas que ça, je vais expliquer, non. Moi, je suis, ma soeur à moi, ses enfants seront du même Kanda que moi, n'est-ce pas? Mais mes enfants vont appartenir à un autre Kanda. Oui. Donc, ce n'est pas du Vumu. Quand on dit Vumu, entre guillemets Kanda, donc quand on dit Vumu, c'est la maman. Donc, ma soeur à moi, les enfants viendront du ventre, non? Disons, entre guillemets. Mais mes enfants, moi, c'est pas du ventre, c'est un autre ventre, c'est un autre Kanda. Donc, mes enfants, ils viennent de muscles. Comment se dit, est-ce que c'est muscle. Les dos. Le muscle du dos, non, ça c'est le respect, tu comprends ce que je peux te dire là? Si tu as compris ça, c'est le Congo. On parle comme ça toujours. Ok. Ok, c'est bon, on a bien marché. Alors, tu avais compris la fois passée ça? Je sais pas si j'étais là. Le Kikai. Moyen. Non? Moyen, ok, attends. Papa, Kitusi, ça, non. Papa, Luca. Tata Lucas. Kinkai.
Bon, Kanda, c'est facile à comprendre avec ça. Qui Kanda, ça va? Hein? Qui c'est aussi, tu comprends? Kanda, c'est la lignée maternelle. Ah oui, ça c'est bon. Qui c'est papa? Hein? Qui c'est papa? Donc, entre parenthèses, son Kanda. Donc, le Kanda de notre papa, c'est notre qui c'est. Ça va? Hein? La grand-mère. Voilà. Maintenant, Kinkai, c'est quoi? J'avais beaucoup bien expliqué, bien simplifié. Quais são as clãs dos avós, né? Tipo, do pai da mãe e do pai do pai. Ok, tá bom, mas eu mandei a fórmula simples. Kinkai, it's mom's kise and dad's kise. Vira a fórmula. Vira, né? É o que eu mandei. Kise da mãe, kise do pai. Kise do pai. Kikai, c'est deux parties, hein, deux côtés. Kikai, c'est de maman, la maman, qui c'est de papa. C'est comme en fait, Kinkai, c'est le papa de mon père et le papa de ma mère. Attention. La mère. Comment expliquer ça? Non, c'est ce qu'il a dit. En fait, Kinkai, c'est le papa de ta maman. Non, maman. Les grands-pères de ta maman, du côté masculin, et les grands-pères de ton papa du côté masculin. Ton grand-père et toi, donc. Mais ton grand-père du côté et maman, l'homme. Hein? L'homme de maman et l'homme du côté de papa. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Non, pour simplifier, c'est Kikai, c'est le kiss de papa et le kiss de maman. C'est de maman. C'est simple. Kiss de papa, kiss de maman. C'est de maman. C'est bon. Voilà. Alors maintenant, soyez attentifs. Maintenant, c'est l'algèbre. Hein? Algèbre. Bon, Attention. là je fais. Regardez bien ce chat-là. Regardez bien. On va y revenir. Hein. Maintenant, on a ça. Prenez-le, on peut lire. Hein. C'est Vasco. On dit X igual a Y, Z et Y igual a ESZ, mother, EZ, mother, and Z igual a Y's daughter, X, granddaughter. They are all from Tumba Awemba, Canada. Tumba Awemba. And Z equal Kinkai e Kilungu. Question: who is X or who is X to Mafuta? And this grandfather is Matiangi. Who is she? Oui, c'est. Ok. Attends, Vasco. Tá bom, né? Vou voltar no coisa precedente, para simplificar. Basicamente, big. Kikai de Makiangi, Kanda de Makiangi que
C'est quoi le kanda de Makiangi? Kinlungu. Dinga tena Vasco. C'est quoi le Gikai de Mayamba? Dinga. Gikai de Mayamba. Kinlung. Kinlung, voilà. Ok, très bien. Maintenant, X, c'est X. Vous traduisez par français en français alors. Papa, tu as compris, non? Z, Y, hein? C'est la maman de Z. Z, bien sûr, c'est la fille de... Z, c'est la fille de Y. Et la petite fille de X. C'est le nom de cœur. Alors, ça c'est le même clan, c'est le même kanda, n'est-ce pas? C'est un kanda. Tata, et ça, ma grand-mère, maman et petite fille, hein? Voilà. C'est ça peut-être que c'est grand-mère. Ça c'est le kanda, Tumba Mvemba. Maintenant, Z Kinkai is Kinlungu. Z Kinkai, c'est ça, c'est le même, hein? La petite fille de X, son Kinkai, c'est Kinlungu. Atterri, t'es bon? C'est compris, Atterri? Tete Vasco. Tete Luvão. Non, je vais simplifier, hein? Je vais simplifier. Question. Who is ex to Mafuta? Mafuta, c'est la fille de Makiangi. Makiangi. Bode. Mafuta, c'est la fille de Makiangi. Ok. La fille de Makiangi. Z, la petite fille de X. Donc, la même génération avec Mayamba. Ok, on va juste voir cette carte-là, cette panneau compliqué, hein? Va me sauver ça. Ok, mon Dieu, est-ce que je vais simplifier maintenant? Est-ce qu'on peut remplacer les X et Y par les noms pour qu'on puisse comprendre mieux, si c'est possible? Ça va compliquer, hein? J'ai fait comme ça se voit. Hein? Donc, au lieu de dire, par exemple, oui. Non, ouais, não se preocupe, tá sempre assim. Tá bom, né? O X está aí. O X. O Z. O Z. Ok, vamos. O Z. Vous voulez le nom? C'est facile. Ok. Les X, c'est Mafuta. X, não, esse aqui estão ali, mas esse é outro canda, esse aqui que se boiaranga, esse é outro canda, Tumbamvemba. Mais la petite fille de Tumbamvemba, son Kikulu,
Ils sont les mêmes qui coulent avec Mayamba. Ils sont les mêmes qui coulent comme Mayamba. Qui coulent, qui caillent. Ça va être avec ça, c'est dur. On tient, hein? Non, non, je dis Z, la fille, la petite fille de X, Z, leur qui caille, Mayamba et Z, leur qui caille, c'est qui longo. Ah, c'était le besoin de chegar. Tata Mpanso, imaginemos que as letras que pôs aí, o Y, o Z e o X, pudéssemos substituir aqui, é possível? Ou então quer formar duas famílias? Nunca percebi a ideia. A pergunta, ok, tá chegando lá mesmo. A pergunta é mesmo essa aqui. Essa aqui é canda diferente esse aqui em Tumbamvemba, mas esse é outro canda, mas são do mesmo Gikai. Esse aqui, né? Basicamente. Para ter o mesmo Kinkai. São do mesmo Gikai, porque está o mesmo Kinlungo, o Gikai, esse é o mesmo Gikai. Então, ok. Então. Tem o mesmo Gikai, mas. Lulemba é menino ou rapaz? Como? Lulemba. É nome de menino ou rapaz? Lulemba está do outro lado, não está aqui, não está aqui. Tudo está nesse lado aqui. Então, Mbunga não. E Mayamba. Mayamba não. Mbunga e Mayamba tem o mesmo Kinkai. Não? Ok, vocês não estão vendo uma coisa. Ok, desculpa, não estão vendo uma coisa. Ok, um momento, senhor. Ok, desculpa, eu estou explicando. Um momento, senhor. Minha coisa não está aparecendo. Maintenant c'est facile, hein? T'en veux, hein? Avec du c'est ça. Donc, la petite fille de X, Z, donc, mademoiselle Z, ils ont le même Gikai, hein? Donc, la Z, la même génération avec Mayamba. Attends. Je vais dire. Hein? Go ahead, continue. Z, la même génération avec Mayamba. Et Mafuta, la même génération avec. Mbunga. Non, oublie Mbunga. La même génération avec Ipson. Y. Ok. Hein? Ok. Ça va t'intéresser ça? Donc, la petite fille de X, c'est la même génération avec Mayamba. La maman de Z, c'est la même génération avec Mafuta. Donc, ils ont le même Kilongo. Mais, attention, mas a Mafuta é Mwanaguta. Porque ela não é Kinlungo, ela vem do Makiangi. A pergunta está aí. Ok, está chegando lá. Ela não é do Makiangi, mas vem. Il n'est pas de Makiangi, mais je vais donner la réponse. Il vient d'une autre pessoa, do mesmo clan avec Makiangi. C'est qui alors?
Elle Vem existe. de uma outra pessoa que mesmo canta que Makiangi. Donc, X, quelqu'un même quand avec Makiangi. Mhm. Epa. Isso pode ser uma prima? Pois lá, certo, um pouco sobe, mas. Muito chegado. E tia? Mas é homem, Ou pode é ser irmã, homem. pode ser tia, pode ser prima, pode ser irmã. Se é mesmo canta, né? É um cana. E é irmão de Makiangi, c'est le frère de Makiangi. Sim. Donc, le frère de Makiangi, sa femme c'est X. Ok. Et puis on a la fille Y, et puis la petite fille Z. Ça va, hein? Desculpe, je m'excuse, c'est très compliqué. Compliqué un peu. Donc, X, alors, ça c'est maintenant, c'est presque la réponse. Nous vont faire. Alors, X, par rapport à ma foot, c'est qui alors? X. J'ai déjà donné la réponse. C'est une chose. Dinga, dinga. J'ai donné la réponse. Hein? Toi, combien? Donc, X c'est le frère. Toi, tu irais faire la ligação é o entre eles aí para compreender melhor. Non, X est la esposa du irmão de Makiangi. Ok. X c'est la femme, le frère Makiangi. Ok, X é Tumbamvemba, na verdade. Of course, claro, sim. Yeah. Mesmo clã. Ok. Agora, a pergunta. Não, Yann, Tumbamvemba. Papa, tu as compris, hein? C'est clair maintenant. Non. Ouais. Donc, c'est le frère de Makiangi, c'est le frère de Makiangi qui est le. Que era o marido da X. Le Gikai de Z. Non, la petite fille de X. Donc, on a le frère de Makiangi à côté. On a. La fille de Makiangi. La fille de la fille de Makiangi, voilà, la fille de Makiangi. Donc, le frère de Makiangi, sa femme, sa fille, donc sa femme X, sa fille Y, et puis la petite fille Z. Maintenant, la question, c'est. J'ai déjà répondu à la première question. Maintenant, la fille. De deux possibilités, hein, le frère de Makiangi ou bien quelle autre possibilité? Si ce n'est pas le frère de Makiangi, si c'est la deuxième femme de Makiangi alors, X, ça va marcher, hein? C'est un peu compliqué. Dinga. Yeah. C'est compliqué, c'est complicado. Segunda mulher. Qual é a pergunta, na verdade? Não, a pergunta está mesmo aí, né? Porque eu tentei simplificar muito, né? Who is X do Mafuta? Sim. Pronto. São duas possibilidades. Mafuta é filha de X, se na perspectiva de Makiangi tem uma segunda mulher que é X. Bravo. Explica aí a Tata que diz isso. Ok. Je disais au fait, who is X to Mafuta? En fait,
qui est X par rapport à Mafuta. En fait, je disais que si on considère que Makiang a une deuxième épouse, alors à ce moment-là, Mafuta est la fille de X. Ça, c'est Mafuta, dans ce cas-là, Mafuta est mbanda du cause X, mbanda de X, são casadas a coisa, mesmo marido, mesmo homem. Quer dizer que Makiang tem 2 mulheres. Ah, exato. Estava a explicar isso no início, Yeah. Makiang tem 2 mulheres, Makiang a 2 femmes, maintenant il y a deux clans, 2 kanda. Mafuta, kanda de Mafuta, c'est kanda Mafuta est qui s'envoie à l'anganga. Et kanda de X, disons, est... C'est Tumbamvemba. Voilà, ça vient de Papa Masek. Elle n'en va vraiment, C'est... T'inquiète, c'est ça, tu as compris. Donc, pour essayer de simplifier, bon, la polygamie, hein, c'était comme ça à l'époque. Hein. Maintenant, até hoje, ça a été loin. C'est pour cela, tu peux avoir les Kikai, tu as 3 kanda avec le même Kikai. Vous avez compris, hein? Parce que si jamais avait eu le grand-père, disons. Donc, vous comprenez, hein? Les Kaka, les Kikai avaient 2 femmes, 4 femmes. Bon, chaque femme, évidemment, avec son kanda, tu vois? Son kanda, oui. Voilà. Maintenant, vous aurez combien de kanda avec le même Kikai, tu vois? 4 kanda. 3 kanda. 4 kanda. Kikai, Kikai. Não, porque tem 3 mulheres, então 3 kanda. Oh, tanto faz. 3 mulheres, 3 kanda. 4 mulheres, 4 kanda. Yeah. Agora, 3 mulheres, 3 kanda. 4 Kinkai diferentes. Quand on a 4 kanda, donc 4 femmes, on a 4 kanda. La petite fille, hein, on a 4 petites filles. Aí dizer que depende. Não, Kikai. Como? Mbala, disseste o quê? Depende. Depende do quê? Não, estou a dizer que aqui isso depende, porque a mulher, o homem pode estar da mesma canda com as mulheres, depende. Oh, não, Não, estamos 3 mulheres, 3 candas. Sim, mas podem ser do mesmo kanda, né? Ok. Mas o Kinkai vai ser porque o Kinkai, ou seja, cada mulher tem pai dela. Então, cada pai vai buscar um Kinkai, o marido também. Como não é irmã dele, então o Kinkai no lado do pai dele. Então tem que ter 4. Yeah, attends, je veux essayer de simplifier. Faz sentido. Isso torna-se complicado. Não, isso não. Então, para ser Tenta explicar o que tu disse en français. Tenta explicar. Pardon, não percebi. Tenta Desculpa. explicar o que tu disse en français. En fait, Quer dizer, podemos ter a possibilidade de ter 4 candas e os netos, as netas vão ter só que cai. Yeah. Ok. En fait, il est en train d'expliquer dans la situation où, par exemple, un homme aurait 3 épouses. Par exemple, c'est dans cet exemple-là qu'il a donné. Imaginons que toi, en tant que beau garçon, tu épouses 3 femmes. Et dans ce cas-là, on va prendre un exemple où les 3 femmes que tu as épousées ont des candas différents. Bien sûr. Par contre, toi, tu es le mari de 3 épouses. Tes enfants de la même maman, la deuxième maman, la troisième maman, chacun, il a son kanda. Et les petites filles aussi, ouais. Ouais. Par contre, envers toi, tous, ils ont un seul Kinkai. De ton lado. Yeah. Do teu lado. Não é kanda. Agora, cada miúdo
Cada miúdo vai beijar os 4. Oh, tu parles en portugais maintenant. Oh putain, pardon. Ouais, je te dis. Chaque enfant, du côté de sa maman, chaque enfant, du côté de sa maman, il y a le côté de qui c'est. Chaque enfant. Et donc, le côté de qui c'est de sa maman, ça sont Kinkai. Du côté de papa. Non, il a compris. Papa, que ça a compris. Il a compris. Ouais. Donc, un le homme, quatre femmes, à ce moment-là, les petites filles, donc, de Kanda, les qui caillent sur un même grand-père. C'était pas sûr. T'as la base fouillée. Ok. Il est fatigué. Ok, on va bientôt finir. Alors maintenant, sur la photo, là, vous regardez, à votre gauche, c'est ma grande sœur. Elle est déjà partie. Voilà. À votre gauche, c'est ma grande sœur. Et à droite, c'est ma petite fille. Mia netta. Papa, ne quittez pas. Attends, qu'on va finir. Ne quittez pas. Je vais expliquer quelque chose vite. T'as bon, t'as la vache, t'as bon, hein? C'est pour cela que le Congo, vous avez noté que sur tous les chats, je n'ai pas écrit le nom des mots qui crient. C'est pourquoi? Vous savez pourquoi? J'ai masqué le nom de mots qui crient parce que tu te rencontres 4 femmes ou 5 femmes, les petites filles ont le même kikai. Si jamais quelqu'un reconnaît mon kikai, alors j'ai combien de membres de la famille, j'ai combien de cousins? Ah, Beaucoup. Yeah. J'ai compris. C'est pour ça le kikai, il faut cacher le kikai. Moi, je fais le chat, mais le nom de mon kikai ne se trouve pas là, tu vois. Parce que, j'ai compris, même disons, 5 femmes. Donc, on a les petites filles, hein. Je ne sais pas, nombreux, 50, peut-être 50, mais même le même Ikai. Alors, si tu dis le nom de ton Ikai, pardon, alors vous êtes la famille. Par exemple, la maman, les Kaga à gauche, là, à votre gauche, Kagi Sanga, on a les mêmes Kikai. Alors, j'ai juste écrit KNK. Je caché, tu vois. Alors, tout le monde, merci beaucoup pour votre temps. Muito obrigado pelo seu tempo. Isso é Tremucongo. Eu estava a buscar para saber o Kinkai, não consegui ver, porque já fiz um pequeno estudo naquele gráfico, não estava a conseguir ver qual é o Kinkai. Ok, merci beaucoup. Só mais uma questão. Só uma questão. Então, nem sempre temos uma anaguta, né? Por exemplo, imaginemos que o casal seja do mesmo canda. Se o casal é do mesmo canda... Não, aqui estamos a falar de canda, aqui, quando se diz moana canda. Yeah, mas o Managuta. Managuta. Os dois são do mesmo canda. Pai e a mãe, papai e mamãe é mesmo canda. Ma soeur à moi, ses filles, ses enfants, c'est Banaba Vumo. C'est mon canda. Mais mes enfants, moi, c'est pas mon canda. Se a minha mulher e eu somos do mesmo canda. Daí onde vai nascer Banaba Kanda, não? Moana Kanda. Moana Kanda, parce que maman e o papai são do mesmo Kanda. Donc ton fils à toi, Maxon va dire, mon qui c'est X et mon Kanda c'est X aussi. Então, nesse caso, não tem Managuta. Não, Managuta é duas coisas diferentes, é très importante. Managuta é uma outra coisa. Não sei se está a perceber o que eu estou a dizer. O que eu estou a tentar dizer é il y a des cas, existe casos em que não há Managuta.
Ok, tu as renversé ça de l'autre côté alors. C'est ça, c'est possible. Hein? Non, parce que quand... Je suis en train de demander, on a vu la notion de Mwanaguta. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui n'est pas du clan, mais son père, c'est pas, en fait, du côté du papa, on va dire Mwanaguta. C'est-à-dire que le papa qui a mis au monde cet enfant, l'enfant n'est pas du clan du papa. Donc la famille du papa va dire Mwanaguta. Tu vois? Clan de le papa. La sœur de papa et ses enfants. Mais je parle du principe où je dis en fait, imaginons que moi et mon épouse, on est du même clan. On connaît du même Kanda. C'est génial, à ce moment, il n'y a pas de Mwanaguta. Tu as compris ça, tu vois, il a, oh, bravo, tu as compris parce que la notion de comment ça s'appelle ça? Mwanaguta. Donc, Kanda, c'est Vumu, qui c'est? Donc, moi, mes enfants sont leur Kanda, c'est leur maman. Mais si moi, le parent était du même Kanda. Non, je disais. Ouais, c'est papa et maman étaient du même Kanda, voilà. Papa et maman étaient du même Kanda. Ça ne va pas s'expliquer parce que c'est le même Kanda. Mais on va en parler la prochaine fois. Je dois vérifier bien vérifier. Plutôt un délai. Non, j'étais pour mieux comprendre ce qui se passe, mais j'ai quand même compris. Prochainement, quand vous pouviez quand même en parler profondément. Ok. Pour mieux comprendre, oui. Tout on demande. Vamos continuar a próxima vez, explicar bem aquela noção. Tout on délai. Loin Cambodia, tata que ça ne partit pas, s'il vous plaît. Entendeste, né? Sim, Msala Cambodia. Msala Cambodia. Loin da Cambodia, tata tonde. Bom fim de semana, Tocha. Papi Salomon, Willy Longa, les coordonnateurs, Père Mandela. Tony Massoudi, Ali Bokuma. Eli Kwayeno. Dr. Nelson Kalaba.